Mafia itamanye itepo Rude Prince Onkone Njai haray mi hewrike on fop la landis ko jawontre parti jemo e be wi wo fonu souteni Mamadi Doumbouya fi wonu candidat woko guinéen be woni oblige de Mamadi Doumbouya fi wonu candidat jon non si tay ko guinéen be woni oblige de mo fi wonu candidat est ce que be guinéen be hiden ko actual lo hande yalta inna wata Mamadi Doumbouya présento on tigri yalta ta si tayno ko gonga ɗi isinji otoji addade ko leydi men tawi ko gonga non est ce que ɓe population fo immotono manifesto si tawi koɓe inni kon programme simandu 2040 miijitede gentole Doumbouya ɗo feeti ɓuri en wo simandu 2040 kanko e Djiba e Amara Camara est ce que ɓe no retinde taw o simandu 2040 si ɓe unno exploitama Guinée fop gollay ɗuman gomba boto ha 2040 ande ko firnen ɗo yo Allah okkoye duuɓe calla taw ha taw daren si 2040 tawa en ɗen wuuri ɗon suti hande ɓe ƴettude photo ji ɗin après nafila on ara jamma on iwti ko nafila walike ɓe ƴetta photo ji ɓiyaɓe kola ko lawol ko ɗin noon photo ji ɓe ƴettata ɓe holla communauté international ɓenna e joni ɓe fulɓe ɗo ma ɓe sosoɓe ɗo ma ɓe maninkaɓe ɗo ma ɓe forestier ɓe ɗo ko ɓe ɗo wonno immade manifesta hande noon ɓe jaɓi ɓe ƴetti photo ji amen ni fop ɓe kooli e lawol ɓe ni hande kadi à partir de là vive le général Doumbouya ko ɗum woni la loi de la programmation militaire un trou comme ça piiji ɗi andanɗa hoore ma ko fenade to mata ɗi mi yiyali noon neɗɗo wawɗo fenade bambuɗo Mamadi Doumbouya ko fewndi ɗen ɗo ha hewti yimɓe tato Ousmane Gawa Bawuri e Bala Samora sa daari la plupart ko ɓen woni puusude Mamadi Doumbouya piji par ce que fiyon nde galle laggi selluɗen ɗo liba ko Bala Samora to yewte contrôle no halan ɓe wonɓe ɓeɗo kadi sutede Mamadi Doumbouya innamo yo présente forcé ko ma o présente ko Ousmane Gawal ɓe wonɓe mo innude hande kadi ɓe hikkitiɗon kadi o wondu mo innude hande kala mo jaɓali jooɗiɗede yewte on non ko mutinteɗo ko Bawuri Amara Camara oɗa idi hokkumande la gendarme Bala Samora ko si ɓe traiti yaaɓe lan hiɓe addanamo kanko hendo ndewta ɗoa gayna fii mo hooli way ko gorko ɓe ko worɓe ɗi siko ɓe ko worɓe ni yiyay et puis noon sukaɓen kalaxe mi yii woɓɓe gonnono ƴettude kafaje haɗa wonɓe ɓe ittude photo ɗum wawata marchirde akkite ɓay koye woliriran gonga sele ɓe ko ma si leydi no weɗi nde manifestation watta e mayri ɓuuɗata kono ɓay tum ɓe holli bewre ɓe holli dictatoriaga ɓe holli ɓe wasa ɓe holli ɓe wawi fende leydi ndi ko mandi ɓe libérandi ɓe duwa iltagor à l'ordre constitutionnel donc haray les jeunesses de l'axe ɓeɗo weltana moɓɓe moƴƴano photo goto dictateur jo wata koole collectiol ɗum hay ko hombo tigui de laami photo wal goto kolta ko lawol à très bientôt Fodya Diallo